moram reći da su mi danas pomiješani osjećaj i emocije, jer prije utakmice se dogodio jedan nesretan slučaj, jako tužan za mene, jer je otac mog pomoćnog trenera, Jurija Benja, preminuo. I to je bio veliki šok za cijelu ekipu i posebno za mene, jer sam znao te ljude i bilo je jako i teško izaći večeras na ovaj važan meč za nas. Međutim, snašli smo se dobro i mislim da smo odradili jednu kvalitetnu utakmicu gdje smo napravili ono što smo planirali tokom tjedna i neutralizirali smo veliku kvalitetu koju posjeduje Maribor. Smanjili smo im taj repertoar tehnički koji imaju u napadu. U svakom slučaju za nas velika pobjeda. Nije lako i ne znam, to je za mene osobno isto velika pobjeda. 3 pike i ostaje nam još 2 utakmice, se pripremimo da vidimo da li možemo i da li je moguće ostvariti taj cilj. I dok je matematički moguće, sigurno ćemo se boriti do kraja. U svakom slučaju posvećujemo ovu pobjedu mom pomoćniku Juri Benju i čestitke mojim fantima na fanatičnoj borbi i na disciplini koju su pokazali u današnjoj utakmici.